abashweri n'abana batura ba market sero mu town council ya LYANTONDE kandi omushaija nakora umurimo gwo kubaga hari cyarenga hihi n'akatare ka rwagati LYANTONDE bito kurugerera hari nobati n'ekigambo ngo kurwana kurugirira ha mukazi we Debora kumutabukira nguti yasiga mu kasente zero kumara ezo kugura ebyo kurya yagamba muno busaguze mere nemere mu njumu y'ibyo bijyaho n'amatoki nemba nyise mu nju bayina ngena nakongera kula na mere ndatongereze sanze no mukazi marara nega ati maje nyingira mu nyumba shona kaso sijabwa no kupolisi mu mwabire kwakwatije na mwabire bakoze kuno na polisi kuzali nene yazi olwalero mupendi tankadde omwana ujja gwakala icyo sya kurwanda cy'abantu no mwabire abantu bagambwa kuba batwira mu bushwero umwaka gumwe kandi bino umwana umwe cyo mukazi ari kuwomesereza ngo ibatari kubarebereraje baba kugaba twira mu mishango yo butabanguko bw'amaka n'obugabe bw'abakazi nibagira ngo imishango ne yiyongera burkire ngo konko bukene nibwongeraho imberambi. But when forward made an awareness specifically on the referral pathways where to report it to in case of such cases, now the cases rose from 385 to 700 cases, which is an implication that in the lockdown the cases were very many but few were being reported. Naye mukyala gwali oba omaze okufuna skill oba ngoyize eby'enviiri oyize ebyokutunga amasweta g'amasomero kati awo tulaba obutabanguko mu maka bugenda kukendeera. Omushaki witashyikira hibagirira no batari kukoreraho imirimo ye kandi ababaji bagenzi be hine bagambire urwo wanyu okaza kupakasa otalijena na mukazi zayo funa kasente weza kufuna kasente katwaro wanyu gongo kushwerera mulimo kiboniri nobati n'omukazi we Debora basigira ha polisi LYANTONDE barukubuza bwe birukukiraho no polisi tagizire kiyagamba aha nshongeji gasha kwa Sandeke William.